MCA wa wodi ya Sosian Jacob Bedoma niwe wakinyirie ndereti no bunge-ini ya Laikipia akienda ndai athuthurio migendere yake kumenya kana ni afati gukorwo ari wabici-ini ino ya kigina. Muthenya wa ira MCA 22 nio marekinyirie giikaro-ini kia bunge yo nothe marahitukia ndereti ya kumweheria hamwe na maundu maria aracukirwo ni kuhuthira wabici uru gukorwo atari na migendere miega, kwaga uge muiganu wa kuramata kigina ona kwaga gutia cikaro cia atongoria a kaunti yo. Tulipitisha bajeti ya bilioni 2 milioni 400 ikiwa ni mishahara ya wafanyikazi. Sasa cha kuchangaza ni kwamba wa leo serikali ya kaunti ya Laikipia haina uwezo haikuwa hata na uwezo wa kulipa mwezi wa 5 na wa 6, ili hali fedha hatuelezwe zile ziko wapi. Marauga kwehera gwake wabici-ini yo ni guguteithiririo thuthuria gwikwa kumenya uma wa maundu maria arekwirwo gwika magucokia kaunti yo na thutha. Uchunguzi kamili wekeke wale maundu makoretwo magikika gutari kurumirira watho. No moigite itua riri ni ria kugitira muingi wa kaunti yo na gutigirira mbeca cia muingi ni ciahuthirwo na njira iria yagiriire. Na tukiaririria tukiuga irutwo kuma penalty 20% icokio 10%. Ndagika eno andu mararihio 40%. Guku ni ndubitwo ni andu marumanete. Na no nginya andu gamena andu marumanete nginya ati mahe watho ruthirwo kwagiriire. Wafanyabiashara wameteta sana, na sisi kama bunge tumeona kwamba kuna loophole katika utendaji kazi wa kuokota kodi. Ndiposa siku ya leo tumesema waziri aweze kuondokea kando. Kweherio kwa minister uyu ni undu gukorwo ri gutha kuri governor wa Laikipia Nderitu Muriithi, kuna MCA ya maugite giki no kiambiriria rucamio rwa keri rukionekana kwerekerio kuri minister wa wonjoria kaunti-ini yo Biwott Tirop. Girifotera Inooro TV retwa riakwa ni Wambui wa Macharia.